IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpete ni Congressman Sandro Marcos ng talged ti kasaad ti amana nga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kuna ni Congressman Marcos saan nga patpatyente warwaras nga damag agsibu ti fake news laing digitoy nga isut warwaras digiti kalaban da iti politika. Wala. Ay, nakita nyo naman. Alam nyo, wag talaga kayong maniwala sa fake news. That's really the MO. Naging MO na talaga yan ng kabila eh. Magkalat na lang ng fake news, manggulo. It's not true. My dad is in good health. Actually, yung diverticulitis niya that he had, I think it was in December. Hindi pala diverticulitis, it was a milder version. Ngayon, wala na. So, he's in good health. He's in good health. Inamin pa ni Diputado Marcos, mamin-upat pekit din nga ag-gym ti Presidente. 4 times a week na yan, 4 times a week na nga siya nag-gym eh. Malagip mo iti kalabes, nagwaras iti social media, ti may pagrup ka medical certificate ti Presidente, ngayon napingit-met ang naglibakan ti Malacanang. Sumag monument 10, iti pila anti-cyber libel case, nga nagwaras ti palusong informasyon, nga ti kaudyan kiti TV host, Jason Sa, Idol, Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.